Dobro došli u srpsku istoriju. Današnja tema biće Bela Srbija. Prvi deo, Bela Srbija, zagonetna prapostojbina. U zamagljenim predelima Evrope, gde istorija i legenda pletu svoje mreže, postojala je oblast poznata kao Bela Srbija ili Bojka, na starogrčkom, Bojki. Ova teritorija, obavijena misterijom, po prvi put se pojavila u spisima vizantijskog cara Konstantina Vije Porfirogenita, koji je vladao u periodu od 913. do 959. godine. U svom delu o upravljanju carstvom Lat. The Administrando Imperio, car je zabeležio da je Bela Srbija bila prapostojbina Srba, iz koje su oni krenuli na osvajanje Balkanskog poluostrva. Međutim, samo ime Bela Srbija ne otkriva svoje tajne lako. O položaju ove drevne oblasti postoje različite teorije, svaka od njih nudeći nova tumačenja i mogućnosti. Jedna od najpoznatijih teorija smešta ovu legendarnu zemlju u predele današnje istočne Nemačke, gde su vekovima pre našeg vremena postojale lužičko-srpske države. Tamo, na tim zemljištima, istorijski su potvrđeni tragovi života i kulture lužičkih Srba, koji su između 7. i 10. veka živeli i stvarali. To je bio period kada su se njihove tradicije i običaji ukorenili u tlu koje i danas nosi njihovo ime. Lužički Srbi, potomci ovih hrabrodušnih ljudi, i danas čuvari tog istorijskog nasleđa, svedoče o neprekidnoj vezi između prošlosti i sadašnjosti. Drugi deo, Srbi u senci istorije. Nakon što je Tiringija osvojena od strane Franaka i Saksonaca, Srbi su se našli u novom poglavlju svoje istorije. U početku, život se činio mirnim, ali mir je imao svoje cene. Srbi su bili prinuđeni da plaćaju godišnji danak Saksoncima kao podanička grupa u novoj stvarnosti. Godina 561. donela je promene. Istočni Saksonci su napustili teritoriju reke Labe, ostavljajući otvorenu vrata za nove vladare. Franci, ambiciozni i moćni, iskoristili su tu priliku da zavladaju ovim oblastima i stavili pod svoju kontrolu Srbe. Izvori iz tog doba navode da su Srbi, u stvari, bili pod franačkom vlašću i pre nego što su se događaji odvili na takav način. Bila je pod uticajem Franka, već od samog kraja Tirinžanske države, oko 531. ili 534. godine. Sve se promenilo 571. godine, kada su Avari, moćna plemena koja su zahvatala teritorije, osvojili Tiringiju i zajedno s njom, i Srbe i ostala slovenska plemena koja su živela zapadno od Odre. U tom haosu, činilo se da se nada ponovo rađa jer godina 628. donela je momenat probuđene hrabrosti. Srbi i Česi, predvođeni snažnim vođom Samom i hrabrim Dervanom, podigli su pobunu protiv Avara. Zajedno, kao saveznici u borbi za slobodu, uspeli su da izdrže pritisak i izbore nezavisnost. To je bio trenutak kada je istorija ponovo zazvonila, ukazujući na neuništivu snagu naroda, koji, i pored svih nevolja, nikada nisu izgubili volju za slobodom. Bilo je to doba u kojem su imena heroja i osvajača postala legende, a Srbija je, u tom talasu promene, ponovo našla svoj put. I tako, Bela Srbija ostaje ne samo geografska odrednica, već i simbol identiteta i kulture, mesto gde se utkala svest o hrabrosti, otporu i putovanju koje nikada ne prestaje. U tišini noći, u zvucima vetra, mogu se čuti šapati onih koji su se odvažili da slede svoje snove i krenu u nepoznato, ostavljajući iza sebe trag koji će trajati kroz vekove. Hvala vam što ste gledali, lajkujte video i pretplatite se na kanal, veoma će mi značiti. Vidimo se u sledećem videu, ćao.